Ja sam Željko Krnjajić, tajnik Hrvatskog robotičkog saveza. Ovdje sam promovirati rad Hrvatskog robotičkog saveza, odnosno naše programe, naše projekte i ono što mi želimo napraviti u edukaciji. Znači, mi želimo napraviti nekakav sustav educiranja kojim ćemo pokriti manjkavosti ovog školskog sustava, znači sa vanškolskim aktivnostima napraviti taj nekakav pomak u smislu da se na jedan interdisciplinaran način pristupi jednoj složenoj tematici. Zašto? Zato što robotika vrlo brzo kao grana raste i pokriva više područja. I ako se bavimo samo jednim područjem, mi možemo stvoriti stručnjake u jednoj grani. I to je ono što ćemo imati hiperprodukciju, recimo možda informatičkog kadra, a međutim nećemo imati ljude koji će proizvoditi ono što bi se informatičari trebali baviti, znači ono što bi oni trebali programirati. Znači, cilj je saveza stvoriti interdisciplinarne programe koji će na neki način pokriti sve te sfere robotike i onda napraviti nekakav mali pomak u tom našem sustavu da bi se moglo dobiti stručnjaci svih kalibara. Kad me pitaju, to uvijek kažem da je to individualno. Kao prvo nisu svi se zabaviti robotikom, nego neki od njih će to probati kroz igru. Jer imate danas puno tih projekata koji robotiku predstavljaju kao igru. Ukoliko to sve ostane na fazi igre, to je u redu. Dijete se poigralo, vidjelo je da postoji taj dio tehnologije da se s time može interaktirati i igrati. Ukoliko je dijete za korak više, ukoliko se želi baviti tom tehnologijom, onda će ono ići dalje. Onda će tražiti tehničke nekakve parametre toga, tražit će kako je to napravljeno, kako se to programira. Ono što smo na početku postavili pitanje, koji je uzrast za to pogodan. Uzrast nije bitan, bitan je mentalni sklop djeteta. Znači, današnje generacije odrastaju tehnološkom izobilju. Znači, njima je ta tehnologija odmah predstavljena. Kad smo mi bili djeca, toga nije bilo. Tako da danas se gubi ta nekakva dobna granica, postoji interesna granica. Ona je za mene primaran ovaj nekakav ključ za definirati da li će se dijete baviti ranije ili kasnije. Znači, vi detektirate kroz programe djecu koja se mogu ranije baviti. Vi programe prilagođavate djeci, ne djecu programima. Manjkavost sustava je da se ide obrnuto, da se napravi program i onda se djeca hoće ukalupiti u program. Ali pravi sistem bi trebao da se napravi program i da djeca sa svojim nekakvim interesom daju povratnu vezu. Da li je to za njega dobro, loše i da se edukatori korigiraju prema tome i da naprave program prilagođen djeci. Znači da se sistem prilagodi djeci. I zato je naše školstvo možda manjkavo to i mi pokušavamo to pokriti kroz naše programe. Meni je cilj da se djetetu da u početku nekakva širina. Znači ono da mu se predstavi da je nekakav robot koji se kreće, da je to sklop koji se sastoji, ne znam, od mikrokontrolera, motora, od nekakvih senzora. Znači, informativno, dijete bi na početku trebalo znati kakva je to cjelina. Ali na toj fazi ne bih ulazio posebno se baviti pretjerano sa određenim dijelom, nego bih rekao to je sklop, to ti je složeno. To složeno ti može raditi. Ono što je danas bitno je to da pokažete što konkretna stvar može raditi. Kad djeci date robota, dijete zanima što taj robot može raditi. Da li on može plesati, da li se može kretati, može svirati, pjevati to. Dobro, ukoliko dijete prođe tu fazu, i to je ona prva interesna faza za koju bih smatrao podesnim bilo koju platformu koja ima mogućnost da zainteresira. Neću govoriti konkretno, neću ih imenovati, samo ono što vidite to morate probati s pokušajem i pogreškom. Imate različite platforme. Date jednu platformu, uzmete 5-10 djece, poigraju se, imate platforme s kojima će se igrati 15 minuta, s kojima će se igrati pola sata, s kojima se neće uopće igrati. Znači, vi imate konkretno feedback što vam djeca hoće. Drugo, nakon određene faze igre, vi morate pokrenuti nekakvu edukaciju da tu djecu okrenete u smjeru od čega se ta igračka sastoji i da pokušavaju ovladati. Tu ćete naići na sljedeću prepreku gdje će se dodatno profiltrirati, gdje će dio njih probati nešto napraviti, 2 put će pogriješiti, 3. put će odustati, a onaj drugi koji je ostao od njih, ne znam, 3, taj će nastaviti dalje i griješit će i od njega ćete dobiti vrhunskog inženjera. Znači, vi morate imati nekakav sustav koji vam pruža, kao prvo, interes, da zainteresirate, neću se baviti platformom, onda morate imati sustav koji će dalje tu cijelu platformu na neki način secirati, da reći da je taj dio 3D printan, hoće se neko baviti 3D printom, ovaj dio ima ove senzore, taj ti senzor mjeri daljinu, kako mjeri daljinu,
i nekakve slične stvari kojima vi produbljujete interes. Jer vi imate goli nekakav hardware koji je sam po sebi nebitan. Bitan je znači interes djeteta i bitan je edukator kao ključna stvar. To ću sad napomenuti, preskočio sam u toj priči da poveže to dijete sa materijom. Što se tiče konkretno Hrvatskog robotičkog saveza, mi smo savez udruga, imamo 9 udruga članica. Djelujemo na području Osijeka, Varaždina, Zagreba, Pule, Rijeke, Splita, Popovače, tako da bilo koji ovisno znači o geolokaciji možete se javiti u udruge jer oni imaju svoje programe i koje uspješno godinama provode.